Admir Alispahić u svom novom izdanju Deftera Hefte osvrnuo se žestoko na duboku državu Bakira Izetbegovića i sve ono što ide uz njegovo ime, kao i na dolazak šefa CIA u Bosnu i Hercegovinu. Poslušajte šta čovjek priča. Funkcioner u toj Americi, šef CIA, dođe u ovu malu Bosnu, onda mora da je nešto u Bosni golemo ko Amerika. Bio je minule hefte šef CIA. Ja ovog časa ne znam kako se on zove, ili je Barnes ili je Burns, ko što naš narod za Bajdena stalno viče onaj Biden. Znači, taj John je došao ovdje šef CIA. Što li je on došao da je toliko nešto zagustilo, pa da on iz tolike Amerike, pored tolikog dunjaluka, dođe baš ovdje nama. I da se vidi, između ostalih, i sa Dinom Konakovićem. Je li to Dino taj zvaničnik s kojim treba da se vidi šef CIA, ili kod Dine, može biti u toj njegovoj partiji, ima neki ključ kojim se otključava budućnost Bosne i Hercegovine, a ne može se otključati dokle god taj ključ u Dininoj partiji čuvaju trojanski konji podmetnuti u Dininu partiju iz Stranke demokratske akcije. Dakle, projekat Trojke pada na činjenicama, morala je to biti neka velika alternativa za budućnost Bosne i Hercegovine, pada na činjenicama da su prije svega u Dininu partiju Narod i pravda ubačeni SDA-ovci koji koče te procese i pojačavaju funkcionalnost duboke SDA države. Postoje dva razloga zbog kojih je došao šef CIA. Nema to veze sa Hrvatima, jer Hrvatska je naša konekcija prema Evropskoj uniji i Hrvatska ima interes da se Evropska unija proširi prema Bosni i Hercegovini, da uključi Bosnu i Hercegovinu, da ne bi hrvatska granica bila prva na udaru, recimo, od ilegalnih migranata. Dakle, hrvatski interes je isključimo iz ovoga i nema tu hrvatskog problema. Ovdje ima samo jedan problem na koji ja ukazujem godinama. A to je sraz, jedinstvo u najprljavijoj izvedbi sinergija velikosrpskog i velikoturskog, odnosno ruskog uticaja ovdje, u odnosu na te fildžanistanske nakane, namjere, privatne i duboke države, Stranke demokratske akcije, koja je svu svoju moć infrastrukturno naselila i rasprostrla preko islamske zajednice, koja je dakle okupirana. Islamska zajednica koja ima utjecaj na vjernike, manipulira na najprljaviji način vjerskim osjećanjima i bogobojaznošću, jer služi Stranke demokratske akcije namjesto da služi cijelom narodu, da je nadstranačka. I drugi izvor snage Stranke demokratske akcije, te duboke države, jeste u tim velikosrpskim strukturama koje su instalirane u Dejtonsku državu, u pravosuđe, u SIP-u, u sigurnosne sisteme, odakle se štiti taj deal vama vaše, nama naše. Pa kad onda dovedete ponovo u relaciju zašto je Bakir Izetbegović izdao tužbu Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid, zašto je izdao žrtve genocida, zašto su majke Srebrenice to sve odšutjele i služile Bakiru, a nisu služile žrtvama genocida, već su i one izdale žrtve genocida. Zašto? Pa da bi učinili uslugu Srbiji, a da bi Srbija preko svojih kadrova u Bosni i Hercegovini, preko Republike Srpske, činila uslugu toj dubokoj državi u toj koaliciji SDA Islamska zajednica, koja bez obzira na vladavinu Trojke vlada. Rasprostrli se
premrežili, imaju svoje ćelije, imaju svoje paravojne jedinice i formacije, imaju paraobavještajnu službu, dakle gdje god su oni zacrtali taj teritorij. A pazite, ovdje se radi o okupaciji bošnjačkog životnog prostora od bandita iz duboke države SDA. Dakle, mi smo pod okupacijom. Da li te okupirao četnik ili te okupirao fildžanista, tebi je isto, jer se tebi radi o teroru. Ti nemaš prava, ti imaš samo prava ako si dio poslušnik te duboke države zato što si dio tala ili zato što si prepadnut. Tako kao imaš prava. Svi drugi koji su izvan toga nemaju nikakvih prava, mogu biti prebijeni na cijelom prostoru gdje Bošnjaci žive, jer je ova banda umrežila, kažem, paraobavještajne i paravojne strukture, dakle neovisno od toga što ima policija, ima pravosuđe, oni imaju svoje batinaše, kao što je Hitler imao, kao što je imao i Milošević u Srbiji, dakle batinaše u svim čaršijama vezane za tu džematsku infrastrukturu. Dakle, ovo nema nikakve veze s vjerom. Naša lijepa vjera je naša lijepa vjera. Ali to zašto su oni iskoristili džemate, da to budu mreže putem koji će djelovati duboka država, to je ono što je zastrašujuće. I Bošnjaci su pod okupacijom i pod terorom duboke države SDA koja se hrani. Čime se hrani? Hrani se ruskim uticajem, velikosrpskim interesima i velikoturskim interesima. U onom smislu da dokle god Bošnjaci bježe putem SDA, bježe od države Bosne i Hercegovine, izdaju državu Bosnu i Hercegovinu, izdaju tužbu, izdaju žrtvu, izdaju sutorinu, samo za vi jednog računa da ovdje Bakir i velikoturski interesi imaju svoju fildžan državicu gdje će vladati terorom, a dokle god to postoji, dotle postoji i čvrstina Republike Srpske. Dakle, kao što je u ratu islamizam Alije Izetbegovića legitimirao ratne ciljeve Radovana Karadžića, jer ključna poruka Radovana Karadžića je bila: mi ne možemo sa Bošnjacima, tada muslimanima, jer on hoće islamsku državu. Alija je odmah 1992. godine gradio taj islamizam, a još prije početka rata je rekao: pa eto, mogli bi se mi dogovoriti da imamo i mi jedan dio koji ćemo kao muslimani prosperitetno kontrolisati. To je njegova izjava. Dakle, podjela je u korijenu izdajničke politike Stranke demokratske akcije i izdaje Alije Izetbegovića, koji je Republiku Srpsku priznao zbog svoje fildžan države i do dan danas oni žive na tom podupiranju, gdje jedni podupiru ove, a drugi one. Zato dokle god ima fildžanistan, dotle će biti Republika Srpska, dokle god ima Republika Srpska, dotle će interes Republike Srpske za sebe biti da ovdje vlada duboka država SDA. Zato je dolazio šef CIA. Ja sam za ovu priliku smislio novu riječ. Dakle, mi imamo fildžaniste. To je najgora bagra. Izdajnici Bosne, izdajnici Bošnjaka, izdajnici bošnjačke žrtve, dakle žrtve genocida. Narod je stradao zbog cjelovite Bosne, narod je ubijan zbog cjelovite Bosne, a oni su sve to vrijeme gradili fildžanistan i privatnu islamističku državu Alije Izetbegovića, da bi Alija bio prvi tvorac u Evropi, dakle islamske države. Zato su to radili, izdavali nas i izdaju nas, i njihova vladavina je vladavina terora. A ja sam spram tih fildžanista, gdje je narodni sjajno smislio pošprdno ime za njihov projekat, dakle fildžan, tuta, hala, čenifa, jad, bijeda, bezobrazluk, izdaja, kretenizam. Poturiš narod da gine, da bi ti na krvi tog naroda gradio fildžanistan, a čuvao i priznavao Republiku Srpsku i podjelu BiH. Sad naspram toga ja sam morao da smislim ko su oni drugi. Ja sam u naslov ove teme stavio jedan neologizam, jednu novu riječ što sam je smislio ovim povodom. To su rusođanisti. Imaju fildžanisti, a imaju i rusođanisti. I šef CIA je došao da poruči da je ovdje odzvonilo
kapak i rusođanistima i filđanistima. Mi možemo kao Bošnjaci očekivati u dogledno vrijeme, vrlo brzo, da Bakir Izetbegović ide na američku crnu listu. I to je naš nacionalni interes, da se počne rasipati taj teror duboke države, da zbog svojih interesa prema zapadu i prema dijaspori, gdje je milion naših ljudi, da ovdje uđu evropski standardi, jer od ovog sada što imamo, mi samo imamo teror, dakle, kvazi bošnjačke politike nad bošnjačkim narodom, oni koji su izdali sutorenu, izdali žrtvu, izdali tužbu, priznali Republiku Srpsku, naseljavali naše prognanike oko Sarajeva da imaju biračko tijelo. Dakle, mora biti jedan veliki istraživački projekat izdaje te kvazi bošnjačke politike, islamističke politike SDA i Alije Izetbegovića, da bi narod progledao, da zna šta su mu uradili oni koji se zaklanjaju iza šehida, iza žrtve, iza Bosne, a sve rade i protiv šehida, i protiv prognanika, i protiv Bosne, i protiv budućnosti, kako bi ovdje imali tu teror državu. Došao je šef CIA da kaže kapak, ali ono što je meni zapalo za oko jeste da on nije imao šta raditi sa tim Dinom Konakovićem. Šta će on raditi? O čemu će pričati on sa Dinom Konakovićem? I mislim da je naružena trojka, a posebno Dino, u toj obavezi da se raskrsti, jer on kaže, sve znaju, pa naravno da sve znaju, pa sve se zna, pa zna se i ko su banditi, koji misle da neće zakon pokucati na njihova vrata, zna se ko su i tužitelji koji služe narkomafiji, i vama će zakon pokucati na vrata, sve znaju i znaju da u stranci Dine Konakovića imaju trojanski konji SDA koji podrivaju projekat promjena. A naš interes je da i ove rusođaniste i ove filđaniste maršnemo i u Rusiju i u Tursku, a za vi mislite sad šta hoćete, bratstva i jedinstva bosansko-hercegovačkih naroda i građana. Jer samo tako, u tom bratstvu i jedinstvu, u jednakosti pred zakonom, gdje su egzistencijalni i socijalni interesi iznad svakog, mal ne reko čega. Htio sam reći, ali čuvam dignitet emisije, jer sve to što nam je stavljeno da je prvo, ono je zadnje, a prvo treba da nam bude za sve narode i građane, da se dobro živi, a ne može se živjeti dobro ako nećemo uvesti demokratske standarde, pravnu sigurnost i sve ono zbog čega je ovdje došao šef CIA. Strašno nezapamćena tragedija pogodila je Sanski most, gdje je